Nama je potrebna saradnja sa medijima kako bismo poslali poruku građanima zbog čega oni možda pate u ovom trenutku i kakva je perspektiva njihovog života u budućnosti. Kako bismo poslali poruku i međunarodnoj javnosti da je Srbija jedno stabilno i razvojno društvo, da je Srbija društvo koje obezbeđuje mir ne samo za svoje građane, već za čitav region. I zbog toga su mediji partneri svake demokratske vlasti. Očekujemo i od medija da poštuju principe svoje profesije, kao što zahtevam od političkih struktura da poštuje principe svoje profesije. Svi doprinose vlastitim greškama dovođenju u pitanje stabilnosti naše zemlje. Potrebno je smanjiti broj grešaka na minimum i podići broj uspešnih političkih poteza, podići broj uspešnih političkih projekata do maksimuma. Želim na taj način da zatvorim ovu diskusiju koja se otvorila između medija i Demokratske stranke proteklih dana.